Жакшылап карап, мону стройкасы башталат. Губернатор экон жакшылап карагыла дагы бир күнгө токтош керек, бир күнгө. 2 жылым уят болбогула. Бул жер кирип келатканда галерея болот. Галерея бутиктер болот бул жеринде. 15 бутик расчеттеп атабыз. Анан бул жеринде парковочный местолар болот алдында. Жа кирип келатканда сол жагында. Ол жак болсо сырт жагында төлөкана болот. Бул жерде төлөкана абдан керек, себеби жылына 3,5-4 керек. Очок казаны менен башкасы менен. Летний, зимний кафеси менен. Ооба, 7 боз үй менен болот. Анан бул административный имаратыбыз. Бул жерде мына азыркы кирип келаткандагы неме галерея, входной группа, бул жер болсо гостиница, бул административный имараты. Төлөкана могул жерде мына 7 боз үй. Бияка кирбей эле, бияка кирбей. Сыртта болот да. Бул сыртта болсо бияка түтүн чыгат. Түтүн капталсын деп атайын четине чыгат. Бияк боз үйлөр экен, Бул жерде боз үйлөр болот. Бул жерде жана гостиница бар. Бул жана гостиницанын немеси. Гостиницаларды буттардын ичине ар бир блокку өзүнчө көп чыгат. Ол конгресс холу, бул болсо жана немеси. Стадион. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعقبات للمتقين والصلاة والسلام رسول الله على محمد آله أجمعين اللهم اغفر له ولوالديه ولأستاذي وللجميع والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورفيع درجات منزل البركات وحصيل الحاجات تلاوة قرآن صلوات إيمان شغلنا أولو قرآن كريم سون mana satavsqa mana satavs жақындар бақайғы шаяқ балда разгалман бе çoğaq sıрақ semete seytek bağırlarga şiirdigan köy arıkı altına permet apalarska mana satavsın qırqı çaralarına masalda жатқан açken ol ajyurdatkaga Jana şu yerdə жатқан Müslümanlarga jana şu yerге ziyaret etip келген insanların ötüp ötken ata yine ata babaları ruhlarına ata beyitine atkan mekan şehitlerin ağaçların bilbey getiren günleri sözün keçire gör жатқан жерlerin жайлуу toprağın torqo kavrazağından özün saktap cennattan özün nazarete gör alaqanca ibadat ile kılıp kelgen insanların tileklerin niyetlerin ziyaretlerin darı köyüne kabul kıl Rabbena şina fid dünya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabınlar birahmeti ya erhamler rahimler. Kabul olsun. Kuday kabul olsun Kur'an'ımızda. Жақсы тұрыңыздар ма? Азыркы турган эстелигинде баягы сайып кылычты жөн эле жерге сайып турат да. Жок, ажыдар. Жанагыдай ажыдар. Ооба, ошондой эле. Колдо ошол эле ойдон калып ишке. Тиги немелерин эле просто 40 чоро баягы ортого алып алгандай болот. Ал эменин мааниси да ажыдарды сайып жаткан бүт ички тышкы душмандарды сайып жатканын көргөзөт да. Чаңдырат да. Алды жарайт. Тышкы душмандар бул тышкы душмандар. А ички душмандар бул коррупционерлер менен криминалдар. Түшүндүңбү, э? Ошондой маани берет анан.